Tile sutukila nukatsao helbil bishubinger sansa male ekohanil COVID-19. Lekakale sabentilil taktilek imbehla domingo 12 de abril. Sokuchik pahal huitulumil Yucatane 1023 un tulul mako kutukulta yantio lekohanila. 251 tulule tanuch okta bishaniko. Ichilobe 108 un tululitzo kuchukik marro yantio lekohanila. 85 tulul tanu ichila bishaniko yetel 579 lak obe tsuila mishbal yantio. Ichile tsoltsibilak tsak ohel bile behlai kim un tul kolel 38 haboti. Ichitun lekohanilo yanti kacho chenkuchik pahalti artritis reumatoide. Leka ohelta leba hela lestsakiahobo tu beikundo tulaka bashketsan tu menunuk pesahilo umolayil to olal yok olkap Organización Mundial de la Salud yetel halachilo tulumil México. Lekohanga acho kahakabalte kantul mako taktile sutukila suyila ale matuchik pahal lekohanil tiobo bale kalano etetanu shakaltalo tumen tsakiahilo umolayil to olal. Saik ohelbi uyah olalil yetek chimpolal tik etailo yanote hospitalo marro tu beto tulaka bashantuk abo telu yantiko lekohanga. Tsokuchukik ocho juntulul mako kimikio le coronavirus we Yucatano. Ka tulek kasi ke tanshel nos lumilo. Ichile mako yantio lekohanilo 67 juntulule tsoku yolintikubao mishbal yantio etematu pahtalu pakiko lekohanil timishmako 16 juntulule hets elianiko kalano yetetu shakaltalo mantats tu menutsakiahilo umolail toh olal mat ubuktio lekohanilo 17 juntulule ulak emako ba tiano hospitale kalano yetel mahe mashak umang ilikobe lekolel tuchah tunshan lekohanil tulumil Canada lal yetiang hospitale uhabilu kushta lekohano bo ichil 10 tak 78 habo lekina ujela machaluhelel maki hachkana na patale stabotochesh betesh bash hetsan tu menuhalachu lumil México beyo kawanta hesh tiola mupak lekohanil coronavirus COVID-19 hestuyale uhalachu Yucatán Mauricio Vila Dosal umeyah pishiti mako petumen nuk besahil kuyanta mupak lekohanilo le nuk besahil telu tsaiku pishi mak telu bing tushkucho balukata yet makilobe beshang utial tulaka makumeyaho tumele tusha nobo anantung uhe kaptalu tilekinila tak pahakwa ma ulak mak tuiknalo ola lete empresa bo hachkanu beta le bahela yetel beshan utia marro kuhoklo umano tsakwa bahanpil abetu pischoshan konesh kalantik mako chihanta kolelo yom chahan yetel mako helanda kupahtalilo tume yan sahbensilil yokolo wabines tanshel tush tanshel nohlumi legan suna que che kalaba 14 humpelel kino pelt andik tulakal kahnalo be kauts atanto chembash kuyala tume halachilo yetel mo tsako shan ohelbi balo kubentano chembe yutalo ma ohel más almili. Tu número el teléfono 800-982-2826 ich español del mayatanku nukal yete vale chen utial mako kuyilawa tu chik paha lekohan el tío coronavirus COVID-19. Ula bash kabetu uhelta yola le COVID-19 tian tu chikul internet coronavirus.yucatan.gov.mx beshan ich mayetel español. Utiashan uyilal wayanti mak lekohan ilo yanola chikulilo ebistun le tie WhatsApp tu número el 99 92 00 84 89 ich español yetel 99 91 40 66 22 ichilmayatan yanulago bel chikulil ukaba meditok lehela betan shan utia masho kuchik pahal kutukulta lekohanil tiobo shma bolil yetehelo pahta la tabsik ta telefonoi wale tie nuk bello ukaba tablet abet yantio shan le nuk besehil ukaba operativo android yetele bahela heshenu betelut angmake yanshanu yilik leje sakya mas yetelutano yang tsaik oheli bishumil lekohanil sansa mala tile chikul hela nip olal. Tele Yucatán te informa de lunes a viernes 3 de la tarde con Liv de Nojeda.